Amwe a andu aria maikaraga matura maria mahakaine na mititu ni matharikagira mititu gutema miti na gucina makara niguo kumatha uboco. No gicagi-ini kia Muhoni aikari aria mahakaine na mutitu wa Kaya Kauma marithagia ciĩburuta ta njira imwe ya wonjoria wa kwirugamirira muturire-ini na gwithema cieko cia uthukangia wa mititu. Nĩ mũbango ũrũgamĩrĩirwo nĩ rũhonge rwa UNDP na WWF. Ũtaaramu wa ũndũire haha nĩ ũhũthĩkaga gũtega ciĩburuta thutha ũrĩa icokaga gũciarithanio. Njohi ya mĩtĩ ya nathi ĩkĩragwo mũtego-inĩ ũyũ na gũcurio mĩtĩ-inĩ nĩguo kũgucĩrĩria ciĩburuta. Hii kaya inasaidia sana hii nini yetu ya kipepeo, kwa vile hivi vipepeo vinatumia chakula ya hiyo miti na hiyo miti inapatikana sana hapo kwa hiyo kaya. Biashara ya vipepeo ni mradi ambao ni kabisa huwa unalinda hata msitu. Manake kwetu misitu huwa inaharibiwa kukata miti. Kwa hivyo kupitia kutambuliwa kwa makaya kama hifadhi muhimu ulimwenguni, UNDP kitengo cha GEF ikaanzisha ama ikatambua eneo la makaya kama hifadhi muhimu na kuiwezesha kuwa na kipindi cha 6 katika kutekelezwa kwa miradi midogo midogo. Ciĩburuta cia ciarithanio matumbi macio matwaragwo ceceni ya ciĩburuta mwena wa Gede. Matũrĩka mendagio mabũrũri ma nja kũrĩa mahũthĩkaga gwĩka ũthuthuria wa maũndũ makoniĩ science thĩinĩ wa mayunivasĩtĩ. Kũngĩ ciĩburuta ici ihũthĩkaga nyũmba-inĩ cia monanio na kũngĩ igatũmĩrwo kũgemia mohiki na magongona ngũrani. Kama kwa wiki unaweza pata zaidi ya 5,000. Hiyo 5,000 niwe mwenyewe basi uwe pengine umeanza kuzembea, lakini ukiwa kidogo tight unaweza pata hata zaidi ya 5,000 kwa wiki. Vipepeo ziko na muda mfupi wa kuishi. Sasa ndio imewezesha pia imewalazimisha wale wenzetu wanunuzi kununua mali kila wiki, kwa sababu ya muda wao kuishi ni fupi sana. Mũbango uyu uratwarithio na mbere ni ikundi 26 iria ciena andu makiria ma 800 aria marigicĩirie mutitu wa Arabu Kosokoke na mutitu wa Kaya Kauma. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa mũbango ũyũ kuma rũhonge rwa National Museums Hussein Abdullahi, nĩ maratheremia tabarĩra ĩno kinya icigo ingĩ nĩguo kũhũrana na cieko cia ũthũkangia wa mĩtĩ na marĩa matũrigicĩirie. Na sasa hizi tunazungumzia tumetoka kutoka Arabuko mpaka sasa tumeanza kuhudumia msitu zingine za kiserikali, ambapo sasa iko pale iko pande wa Kilifi, pande wa Kaya na pia pande wa Taita Taveta na Kakamega Forest. Wakati hawa jamii wako na ile miradi tofauti wanafanya, inakuwa akili zao hazifikirii kwenda msituni, kwenda kukata kuni, kwenda kuchoma makaa ama kwenda kukata mbao kwa shughuli za ujenzi na pia kuuza kupata mapato. Kwa hivyo kile kidogo ambacho wamekuwa wakifanya, wamekuwa wanajipatia mapato ili kukidhi mahitaji ya maisha yao ya kila siku. Ũrĩithia wa ciĩburuta wagĩrĩirwo kũhĩmbĩrio nĩ aikari na anyiti itemi othe nĩguo kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.